اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مومنینن گزارش کرنے ہر سال آرم پور کس امام بارگاہس مز محفل نور بناونہ اتھے پٲٹھۍ ییٚمہِ ؤری تہِ اَسہِ محفل نور انعقاد کوٚرمُت لہذا تمام مومنینن تہٕ مومناتن گزارش کرنے تِمن ان جوک در جوک تشریف امام بارگاہس مز مومنین انن نماز شام خۄفتن برونٹھٕے تشریف امام بارگاہس مز تاکہ نماز شام خۄفتن گژھِ باجماعت ییٚمِچ پیشوٲیی کرن جناب حجت اسلام والمسلمین مولانا مسرور عباس انصاری صٲب تمہِ پتن گژھِ پروگرامُک آغاز یتھ منٛز اَسہِ مدعو چھِ کٔرمٕتۍ شاعرِ اہل بیت جناب سید عباس جوہر صٲب بیٚیہِ آسہِ ٲخری خصوٗصی خطاب کرن جناب حجت اسلام مولانا مسرور عباس انصاری صٲب روشنی تراون تم ولادت باسعادت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجس شریفس متعلق باقی وسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.